Šube su jedna stvar. U raznoraznim školama i možemo danas naći ovim, pogotovo mnogim ovim fakultetima našim raznoraznim, za mnoge stvari koje oni uče može se nazvati da je to više, u onim stvarima koje uče da je to više za škole ili fakulteti za šubhe, ubacivanje šubhi za određene stvari. Neke propise spomenu pa kad ne znam sad ovo, nešto je radio poslanik sam sve, pa kako sad to protumačiti, pa odmah je to šubha. Pa uradio ovo, pa kako sad to shvatiti, pa i tako otvaraju prostora šeitanu, u raznoraznim stvarima, znači to je mnoštvo pitanja, ne volio da je ovdje spominjem da ne bi neko rekao, evo ga sad je meni ubačena šuba. Poslanik sam Selem htio se razvet o Seudi i došlo, u hadismu spomenuti, zato što je ona ostarila i promijenila svoj izgled i tako dalje, htio se razvesti od njih. I sad nastala šuba tu da su neki pisali, a vidi naš, ostarilo, sad mišlju ne valja, hoće da je dadne talak da se vede nje. Kako to sad? I sad to ženama nekim šuba, ne mogu to sasvariti, kao, ajde u redu, ajde poslanik zori, ali kao ovo nekako mi. Oženio Išu, ona bila cuca 9 godina, postala punoljetna, živio sa njim, nekako, a sad ovo pedofilija, šuba odmah, odmah šok, stres, imanski stres dobije. I takve te stvari, znači, a to je, naravno, odakle dolaze te šube, prvenstveno dolazi kad čovjek prvo, ovo govorim iz nekog mog životnog iskustva, što sam ustanovio, tvrdio, čovjek koji odrasta i uzima shvatanje života, principe, kriterija, rezonovanja života, funkcionisanje života, filozofiju života na dunjalku, prvo shvati na neislamski način i uči tako u školama, uči tako dalje, ili nešto pomiješano, nešto ima haka istine, a većina je batil, i onda poslije toga on hoće islam, vrati se islamu. I onda on mjeri na osnovu onog što on skonto u svojoj glavi da su neka mjerila dobra i zla, pozitivnog, negativnog, valja, ne valja, normalno, nenormalno, što je shvatio Čafira, zapadnjaka, i onda on to sad primjenjuje na šerijat. Kao nekako mi, jest to od islama u redu, ali znaš, i kao, pa to ne odgovara ovom vremenu, odgovara ovom dobu. I normalno onda on ima sudar, onda ima jaku borbu kod sebe. Još ako onda mu šeki dolazi šeitan sa strane, bacuje šubhe. Pa kaže, vidiš ti šta ti slijediš, vidiš ti ovo, hej, gdje će ovo, i tako dalje, i čovjek se ubi. Ovdje govorim, znači, ja sreo sam puno braće koji imaju veliki šubi po pitanju raznoraznih mesela. U smislu, više ne znaju to šeitan ili od njega. Nije siguran što mu dolazi neke raznorazne misli. Ili je slučajno naleti tamo neke orijentalisti pisali u islamu i sad šubhom ubaci, jel Kur'an došao od Allaha ili da je Muhammed napisao. I on sad bori sa time, nije to Muhammed, nego to objava njemu došlo. I on sad sebe objeđuje objava, nije to. Kao ima problema s tim, pravi problema. Sad, dobra je stvar što utvrdi da je to sa sihrom ubačeno šubhe, pa se sa rukjama može riješiti. Ako su vesvese, pa opet pomaže se učiti ajeti gdje imaju se pominje riječ vesvesa i tako dalje. Manje i više, šubhe vesvese su opasna stvar. A pogotovo kada neko uči na nekim mjestima o islamu, svejedno ustanove, institucije, škole, kako god, ali se na neadekvatan i nekompetentan način pristupi izučavanju mesela. Znači, u globalce poznate stvari se uzima i prihvata, ali one neke stvari kao što kažem, Arapi nus, pola, pa jest tako, ali nešto mi tu kao, možda ima neko drugo tumačenje, možda nije tako što je to došlo baš u Kur'anu, Sunnetu, što su rekli učenjaci, ne možda malo drugačije, zato što ima sudar u svojoj glavi tih informacija, sudar što on uvriježio sebi da je to normalno razmišljanje o nekim životnim pojavama i ono što je došlo u islamu. I onda sad tu unutarnja borba. Kod njega sam džihad u nefs, džihad protiv svog nefsa ima. Dobro.